Hojik ayu kita pada pakai tadi, Manipuri dah bau, tadi rasa. आकाशवाणी इम्फाल निंथो खोंगम सुनी न पाव पाजरी आहन बदमरोई पाव मुख्यमंत्री एन बिरेना बीजेपी की मकोक थोंग लुचिंग बसिंग उनदुना राज्य सिदा हौजी ओरिबा राजनीति की मतंग वारी सानबा हौख्रे मणिपुर दंगारांग नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोई 13 थेंगरे अमसोंग भारत चैना ngomkhai paring da ungkhanariba adu wari sanaduna loisinna beleibak anina yanare दिल्ली दा हौजिक लैरिबा मुख्यमंत्री एन बिरेना बीजेपी की मकोक थोंग लुचिंग उनदुना राज्य सिदा हौजिक ओरिबा राजनीति की मतंगदा वारी सानबा हौख्रे मुख्यमंत्री ना ngarang बीजेपी की प्रेसिडेंट जेपी नड्डा दल की नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह गा ngarang उनदुना वारी सानखे लुचिंगबसिंग अदुगा उनबदा मुख्यमंत्री की माइकैदगी हंदक पांगथोकिबा राज्य सभा की मिफमदा निंगथौ लेसेम बसना जाबबु माइ पाखनबु होनबदा लौकिबा थौदांसिंग अदुगिदमक थागत फोंदोकी राज्य सभा की एमपी खलबा निंगथौ लेसेम बसना जावबदा अहेनबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स पिननबा मुख्यमंत्री की माइकैदगी तक्सिनखिबदा अयाबा पिरकले हाइरी मसिगी मथक्ता हौजिक लैरिबा सिंगनबा कयासिगी येंगलगा मुख्यमंत्री एन बिरेन केंद्र की सीआईएसएफ की कमांडो सिंगना ngaksenabagi ayabasu pirakre अथुबा मतमदा सीआईएसएफ की कमांडो सिंग अदु इम्फाल थुंगलरगनी हाइरी मणिपुर दंगारांग नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोई 13 थेंगरे इम्फाल की रिम्स हॉस्पिटल दा मियोई चामरी अनि टेस्ट तौबदा मियोई 5 पॉजिटिव ओइकी अमरोमदा इम्फाल की जेनिम्स हॉस्पिटल दा मियोई 3 की सैंपल टेस्ट तौबदा 13 कोविड-19 पॉजिटिव ओइकी राज्य की हक्सल विभाग नंगरांग नुमिदांग थोरप चेरोल मदा हाई राज्य से अपुनब केस मसिंग 1,200 सुरे मसिगी मनुंगदा मियोई 959 लायेंगदुना फगरे फगलपगी चांग असि चादा 95.5 नि हौजिक एक्टिव केस 738 लैरी पीडीएस की जून थागी चेंग अमसुंग हवाई चिंथोकपगी थबक मखाताना चथरी इम्फाल वेस्ट जिला की सिंगजमई सेकमाई थांगमैबन नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्र की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफसागी मखादा लेबा चेंग मरा ngarang yenthokre उखरुल जिला की सिंगाई विधानसभा केंद्र की नफसागी चेंग नहाल एफसीआई गोदाउंग की चिंखरे जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम JCILPS नहारी लमजिंग मैरा सापम रोबिनहुड लैरोल चनकिबा अवार्ड चिंग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स अमा सेमगलगनी इम्फाल दंगारांग पौमिसिंग उनबदा JCILPS की कन्वेनर YK धीरे नहाई कॉम्प्लेक्स असि सेमगतपदा चंगदबा सेनफमसिंग राज्य सरकार न पुथोकपा हाइना इंग 2015 दा यानकी अदुबु हौजिक फावबदा थबक तो ओंथोरक्तबदगी लुपसिना मेमोरियल कॉम्प्लेक्स असि सेमगतनबा खोंगथांग लोखलकपनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी भारत नांगमखै परिंग दा उंखनरिबदु लोइसिनबा मिलिटरी थाक थेंखांग नाइना वारी साननबा लेबाक अनिना थबक लोखतनबा यानरे वाथोक असि लोइसिनबगी दमक कूटनीति की लमदा मखा ताना थबक पाइखतमिनबसु यानरे चुशुल की भारतम थंग सरुकता ngarang पीपल्स लिबरेशन आर्मी अमसुंग इंडियन आर्मी की मकोक थोंग लुचिंगबसिंगा वाथोक असि की मतंगदा वारी सानकी लाइन अप एक्चुअल कंट्रोल की मतंगदा चयेनरिबा वाफमसिंग लोइसिनबा ngamnabagi damak मिलिटरी की थाक वारी सानब असि ngarang गेसिना अहुमलक सुबनी खोंगथांगसिंग असि ममांग थागी 13 भारत की मपाल थौरम मंत्री एस जयशंकर अमसुंग चाइना की मपाल थौरम मंत्री अनि की मरक्ता यानकिबा वाफमसिंग की मतुंगिना पाइखलकपनी अखोगी पाउमीना हाय ngarang pangthokiba mifam adu COVID-19 की चना कांगुनसिंग ngakpaga lunana matam yamna sangna pangthoki nakal animang ungkhunariba adu hanthanabagi matangda wafam kaya pukhatuna khanaki hairi केंद्र की मंत्री नितिन गडकरी न हाइरी नेशनल हाईवे सिंग सेमगतपगी थबकता चाइना की कंपनी अमता सरुक हलोय पाउमिसिंग द वाफम असि फोंगदोंगदुना श्री गडकरी न हाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस याउना तोंगान द सेक्टर सिंग दा चाइना की कंपनी अमता यहुंदनबा सरकार की फिरेप लेरे मांगना हाई खोंगथांग असि भारतपु मरोमदम लेप्सबा ngamnaba लोखलकपा खोंगथांग अमनी जॉइंट वेंचर ओइना पाइखतपा लंबी सेमबगी थबक सिंग दसु चाइना की कंपनी अमता यहलोय
Chainaगी firm singbu lambi sembagi thabakta yahondanaba amasung bhargi company singda khara komthoktuna saruk yahanabagi niyom ama athuma tamda puthoklagani. America gi Secretary of State Mike Pompeo na Bharatna Chainaगी app yankai mapan thinjinkibagi warip adubu taramna okre. While ki khongtang adubu swagat tawraduna Sri Pompeo na hai app sing asi thinjinkibana Bharat ki sovereignty, integrity amasung national security da chauna kanaba panghalagani. Ningthokaba numita Kendra Sarkarna Chainagi tongan ba mobile app yankai mapan nadu thinjinkibani. App sing adugi manungda miyamna yamna pamnaba TikTok amasung WeChat yawi. Kendra na hairi lebagasida hauzik phawbada COVID-19 na naraba mioi lakh ahum lising nifutaret samapan humbudra mapan laying badagi farak pangamle haukiba pungkun marida anaba mioi lising tarahumdoi chama yankai taret nauna naba farakare masi tharaga naba pagalakpagi changasi chada yankai mapan dasmik mari ahum yaure naba pagalakpagi mangdul thana chaliba rajya madi union territory singdi Chandigarh, Meghalaya, Rajasthan, Tripura amasung Chhattisgarh ni Rajya amasung union territory sing asida naba pagalakpagi changsada humbudrani pani mathak yaure. Delhi ki Mukhyamantri Arvind Kejriwal na hairi Delhi da COVID-19 ki phibam sing thani ngai oina laksin bangamle adumoinamak makha tana laina astegi chekin bagi tangai phadabadi leiri haukiba pungkun marida saharaduda COVID-19 positive oiba mioi lising ani chama marfudra mapan thingnare masi tharaga apunba case masing lising marfutare chahum humfu sure masigi manung da active case lising kuntaruk chani humbudra leiri. Maharashtra da Rajya Sarkar no COVID-19 na naraba mioi lakh ama henbada MJPJYA gi makada lena layengre scheme asigi makada laina asina naraba mioi kudimak thasi kunthamathoi phawa makata na layengkhigani hairi. Unlock 2 gi anoba guidelines singda containment zone gi manung chandaba mafam singda tongan activities sing hena pangthokpa yahalle lockdown gi athingba si containment zone singdadi thasi kunthamathoi phawa mapungphana chanagani. Imphal ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak ngangom Kiran leire Kiran Thagachari shune Imphal ngasi phongba pause singda maroina phongreba paukhra panba tarabadi COVID-19 gi positive case left na hengalakpa Chief Minister na BJP lusingba singa unaduna rajnitik wathok loisina na bawari sanaba haukiba masung inter district bus service haukiba gi pausing asina haibatai Sangai Express Manipuri da positive case lising machani humpumanga yaure phakiba Samngau Marpu Yaukre, Jun Kunmari the sample Laukiba, Ziribam Police ki ASI ama Jun Kuntrada positive oire haina banner headline told on a phone. Pona Pamda, Doctor Ani, Nurse Ani positive oikabo matungda, Police Officer Musu positive oire, Ziribam PS Yauna Mapam Ahum Containment Zone Lautokre haina ahan headline told. Chief Minister na Amit Shah Masung JP Nada Unakre Habo Pawamushu, Anishu headline tolduna, Pauchi the phone. Sana Lebakta, Chief Minister Nongtomum Biren na JP Nada Amasung Amit Shah Unakre, CM Biren Amasung Ningtole Shamasana Jauba, CISF na ngaklagani haina ahan headline told. Inter-district bus service haukre, passenger tongbuk sang yam na hantakre haba pawamashu, pauchi asida headline told on a phone. Huyan lan pauda, Manipur ki sit hanglaba assembly segment Nipan gi matangda ECI na report kaurupadagi pikre, Lamlai, Nauria, Thanga, Tamenglong, Henglep ki by election pangtok kadabunamit ECI na atubada lautorak lagani haina ahan headline tori. Tiangnopal district ki Lukan Sukna amasung Tushamol ising saibi lam koiba singi mityang pham oiba horakle haba pawmasu pawsi asida photo kona na phone. Naharol ki thodangda CM na central leaders sing unakre ngasi sumakata na unagani MIS na Chief Minister ngak senanaba CISF ki commando masung extra bulletproof gari pirakre haba pawna ahan headline tori. Sanjan Thongi organic outlet mamang the chingi organic products in Yuan Bahokre have a pawmusu, pawsi asida pong. Isel Expressa, Kaitel Hangbidabuna, Kaitel Pambik, Imakaradi, Naraktuna, Hospital, Fau Yonare, Numit Mangani Manung the Kaitel Pamhandrabadi, Tarukni Shubudagi, Pamba Horgani Hyperpisak Masagi Wapumna, headline Pau Oiri. Irebakta, Interstate Bus Service Mapung Padri, Haina Fong. Impal Presta Jiribam Railway Station da Matok Toba ASI Ama COVID-19 positive oire haina headline tori. Sangai Express English ta Rajapal Dr. Nazma Haptulaga Nagaland gi Rajapal RN Rabiga Impal unakibagi pau photo konana pongri. People's Chronicle da MST bus service amuk hanna hobuda mixed response laki haina headline tori. Suni. Thagachari Kiran
अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना मुख्यमंत्री एन बीरेना बीजेपी की मकोक तोंग लुचिंग उनदुना राज्य सिदा हौजिक ओइरिबा राजनीति की मतांगदा वारी सानबा हौख्रे मणिपुर ngarang nong COVID-19 positive oiba mioi 13 थेंगरे अमसोंग भारत चाइना ngangkhai paring da ungkhatnari badu wari sanaduna loisinna balaiba anina yanare पाउ लोइजरे आकाशवाणी इम्फाल अदोम अयुकी थौरम